Yambahaye ikaze kuri YouTube yacu yitwa Imanda Sport TV. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abakinyi 11 bakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, ariko bakaba bakina hanze y'igihugu y'u Rwanda. Nanone turaza kurebera abakinyi bagera kuri 11 nkuko nari maze kubivuga, ariko tunarebe ibihugu bakinamo ndetse n'amakipe bakinamo. So nimba rugambira rugeze kuri YouTube channel ndabusaba ko wakanda subscribe tukabana buri munsi nge tugiye kubana ndi ari w'u Rwanda. So ku mwanya wa mbere turahasanga Ntwari Fiacre, ni umunyezamu akina hanze y'u Rwanda, akina muri South Africa mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Ku mwanya wa kabiri haraza Mutsinzi Ange, akina muri Azerbaijan mu ikipe yitwa Zila FK. Ku mwanya wa gatatu bamwe mu bakinyi bakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi haraza Djihad Bizimana, umukinyi mwiza cyane urangwa no gukora cyane mu kibuga akarangwa no kuyobora cyane umukino. Akina mu gihugu cya Libya mu ikipe ya Al Ahly Tripoli. So ku mwanya wa kane hakaza Hakim Sahab, ni umukinyi mwiza cyane kabisa ukina muri Belgium mu Bubiligi, akina mu kipe yitwa Standard Liège, ni ikipe yahariya mu Bubiligi, akaba ariho Hakim Sahab aherereye. Ariko muri iyi minsi ndakeka ko mufite amakuru, hari imikino igiye kuza ya FIFA Series ndetse n'u Rwanda rurimo, kandi muri iki cyumweru rutangiye nekereza ko abakinyi turi kuvugira hamwe muzagenda mubabona neza cyane. So ku mwanya wa gatanu turasanga Mugisha Bonheur, akina mu Misiri muri Egypt mu ikipe ya ER Masri, ni ikipe yahariya mu Misiri, niho akinira uwo muvandimwe bita Mugisha Bonheur. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga uwo bita Manishimwe Emmanuel Mangwende, akina muri Cyprus, icyo ni igihugu, akina mu ikipe yitwa Al Hilal Limassol, ni ikipe yahariya muri Cyprus, niho Manishimwe Emmanuel Mangwende akina. Ku mwanya wa karindwi turasanga Nshuti Innocent, akina muri Tunisia, akina mu ikipe yitwa ES Zalcis, niho Nshuti Innocent akina mu gihugu cya Tunisia mu ikipe yitwa ES Zalcis. So ku mwanya wa munani turasanga Gitego Arthur cyangwa se Gitego Arthur, akina muri FUS Labita, niho uwo bita Gitego Arthur akina mu gihugu cya Morocco. U Rwanda rufite abakinyi beza bagiye batandukanye kandi beza bakina mu bihugu bikomeye. Ku mwanya wa kera turasanga uwo bita Manzi Thierry, akina mu gihugu cya Libya, ndakeka akinira hamwe na Djihad Bizimana mu kipe yitwa Al Ahly Tripoli. Nuwo bita Manzi Thierry akina mu gihugu cya Libya mu ikipe bita Al Ahly Tripoli. Ku mwanya wa 10 mu bakinyi twabategure kuri uyu munsi wa none haraza Samuel Grete, akina mu Bubiligi Belgium, akina mu kipe ifite amazina akanganye cyane, mu mazina akomeye kabisa, bayita RRL Lavre, ni ikipe hariya mu Bubiligi. Ku mwanya wa 11 turasanga Kwizera Georgia, akaba ari umwe mu bakinyi bakina muri Amerika mu ikipe ya Iceland. So abantu bo bakinyi 11 twabategure kuri uyu munsi wa none, ariko watanga igitekerezo cyawe cy'uburyo ki twagutegurira n'abandi bakinyi habe hano mu Rwanda cyangwa se no hanze, bitewe n'icyo ushaka kumenya. Nge nzajya nkusubiza buri comment yose wanditse, tugende tuganira. Iyi ni Imanda Sport TV. Uyu munsi hari Champions League, ntuzacikwe ubusesenguzi nyuma y'imikino iri buze kuba kuri Region Ngendi ari w'u Rwanda. Iyi ni Imanda Sport TV, kandi subscribe tubane buri munsi.